Sithi yebo sithi happy new year. Happy new year siyindoda enye podcaster sithi unyaka omyolo unyaka oyakozela amathamsanqa kodwa sizoyaleza okanye sizodlulisa umyalezo othi unyaka okanye inew year ayizange kuzosichazela uba izinto ziyatshintsha okanye obekudaliwe kuyashintsha kodwa izosixelela uba lento engumuntu iyakhula okanye kukho umahluko phakathi kokukhula nokuguga yabona. So iminqweno yethu nemithandazo yethu ingesingandelwa ngabantu abakhulayo yabona kunciphe abagugayo kuba kunzima futhi kulukhuni ukukhokhelwa nokuphathwa ngabantu abagugile kusho ukuthi ukukhula akusokumila intshebe kuba sonke isilwanyana okanye izilwanyana ezithile zinayo intshebe okanye sinaba abantu abathi bagugile kodwa abanayo intshebe yabona. So ukukhula akusokumila amabele mawuyintombazana kodwa kukuhlukanisa into erongo neright yabona just be ukukhula so ungazixelela uba ukhulile kanti uyaguga. Ukukhula kukuhlukanisa urongo no right. Urongo umhlukanisi ebantwini kuphela kodwa nalapha kuwe uyakwazi ukuhlukanisa uba ngoku ndenza into erong yabona. So unyaka uzosikhumbuza okanye inew year izosikhumbuza uba lento engumuntu ayiqibelela ngekutheni ibe ngumuntu kodwa iyakhula instead of ukuguga. Masingandelwa ngabantu abagugayo instead of abakhulayo. So sizothi thina happy new year. Happy new year. God bless you.